Alisira, Maita Halima. Hey Alisira, Maita aprende. Hey Alisira, Maita descobre. Maita tu sucesso hamutu. Maita tu Halima hamutu. Aprende rohak solo. No descobre sucesso. Hey Alisira, Maita Halima. Hey Alisira, Maita aprende. Hey Alisira, Maita descobre. Maita tu sucesso hamutu. Halima Aprende, no descobre. sucesso! Loron dia kalin sira, no apa masira. Imi hotu diak. Heng kata kita hotu dia hela. Alisira, imi hatene atividade saída max halutir mai? Pronto. Itani atividade lorong ohing nian mak. Le história. Revisão letra G, Roninie son. Aprende letra fon, Aprende sura. Canta. Drama no seluktan. agora mai ita hamutu participa atividade hotu. Olá! Fila fale hohau mana Leila. Semak se hanoing hetang historia ne? Parabéns! Agora, ita se lê fila fale página balu iha livro ne, hamutuk. Mai be, imi se lê lia fuang dadet. Lia fuang ne mak, nia. Temituir, nia. Pronto. Orsida, le fuang nia, balu hau se takatia ho surat tahangkik. Bang hira imi hare surat tahangkik ne, iha libro larang, katak imi hotu sele le fuang ne hamutuk. Bele? Mai tahu. Lorong fura clos. Dia clos atu loli descansa. Loli hahumehi. Então, Nia nakduiran. Ele kede, kuitadu loli. Nia surpresa los. Loli hamarang an iha lorong manas. Nia koko atu toba fali. Kiu, kiu, kiu. Manusira halo strundo los. Iha umaneka kuluk hak matek los. Bobo hanoeng nenya uma. Saida makloli se halo. Fish. Loli lagosta baku malu. Nia tauk. Nia halai balarang. Loli kolelos. Dia badescansa hene bi. Ihane. Lai. Ihane. Lai. Ihane bi. Loli hatene. Per.
Loli, toba diak. Parabéns! Imi hotu le diak no capaz. Obrigada barak tambah belele ona hohau. Atividade le historia remata ona. Tirmai, ita seba aprende hamutuk letra no son. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, K, 2, M, I, N, N, O, P, O, P, Q, R, R, K, 2, S, T, U, V, V, K, 2, Y, X, Z, K, Patola, How aprende ona, alfabeto teto, How sei coco aprende na fati. Halo, hamutuk falou how iha atividade letra no som. Alinsira, ita aprende ona letra D, honinha son D. Agora, mai ita repete temi son D hamutuk, molok aprende letra fon. D. Dikur. D. Donat. D. Dihi. D. Derok. D. Dut. Agora, ita se aprende letra fon, honinha son. Ita nia letra lorong ohingnya mak letra eni. Nia son mak temi tuir. Pronto? Mai ita nanu hamutuk son Nilton Honelita, Sirarua Baailara, Ronali yang fura, Kusimo Tasera, Hamosu son, Nilton Honelita, Sirarua Baailara, Ronali yang fura, Kusimo Tasera, Hamosu son, Fura close. Tambah imi hatene ona son agora mai ita temi objeto sira nebe nia narang hahu ho letra eni noni nia son nehan nu nehek Niki. Capaz los. Agora, ita se buka letra N bot iha livro larang. N bot. Agora, ita se buka letra N kik iha livro ne. N kik. Tambah imi hatene ona letra eni, mai temi hamutuk son Parabéns! Imi hotu bele temi son hodiak nolos. Tuirmai, imi se aprende con aba matemática. Matemática. Hai Alinsira, hasoru malum falohau e atividade matemática.
Mai ita canta hamutuk fali música número niang. Ida rua tolu hato lima neng itu alusiano sanulu mai ita hoto aprende sura ida torua nulu. Ida rua tolu hato lima neng itu alusiano sanulu mai ita hoto aprende sura ida torua nulu. Sanulu racing ida, sanulu racing ua, sanulu racing tolu, sanulu racing hat, sanulu racing lima, yeay! Sanulu racing ne, sanulu racing hitu, sanulu racing walu, sanulu racing sierra, ua dulu, Ida rua tolu hato lima neng itu alusiano sanulu mai ita hoto aprende sura ida torua nulu. Parabéns! E mi roto canta furak. Agora, ita se repete surah hamutuk número ida, to sanulu usa limang fuang. Ida, rua, tolu, hat, lima, neng, hitu, walu, sia, sanulu. Capaz los! Agora, ita se aprende fali forma geométrica de husi música. Mai ita canta hamutuk. Quadrado magnénia iha sikun ha nya isim badakoan hanesan kasyaida nya isim badakoan hanesan kasyaida sirkul magnela iha limang no ai belehetan iha bola roda no loro belehetan iha bola roda no loro retanglu magnenia iha sikun ha nya ising naruk tebes hanesang oda matang nya ising naruk tebes hanesang oda mata liangku magnenia iha sikun tolu nya iha ulume hanesang rama oang nya iha ulume hanesang rama oang. Obrigado baliang nabe furak. Turmai ita se repete fali forma triângulo ho círculo nebe ita aprende ona. Mai ita hahu. Forma triângulo mak ia sikun tolu no círculo nebe la ia sikun mai be kabuar. Mai ita hahu ho forma triângulo. Umania kakuluk, regua, kabidu, ramaoan. Tirmai ita hareba círculo. Bikan, roda, donat, relógio. Parabéns! E mi hotu hatene ona forma triângulo no círculo holos. Turmai ita se aprende forma geometria fong rua mak forma retângulo no quadrado. Forma retângulo no quadrado mak onsa. Forma rua nia modelo hanesang, mai be nia medida la hanesang. Retângulo nia soring rua badak hanesang, no rohang rua seluk naruk hanesang. Mai be quadrado nia soring hat ne bot hanesang. Agora, ita identifica forma retângulo e objeto sira tuirmai. Quadro, telefone, oda matang, janela. Alinsira, agora buka tok forma retângulo nebe hare ia iminya fating. Parabéns! Basira nebe hare hetan forma retângulo. Agora, mai ita aprende fali forma quadrado. Bolacha, mesa, caixa, surat tahan. Alinsira, agora buka tok forma quadrado nebe hare ia iminya fating. Parabéns, Alinsira!
imi hatene ona forma retângulo no quadrado. Ba oin, imi bele identifica forma retângulo no quadrado e nebe date. Tuir mai, ita se aprende com a adição. Adição katak ita aumenta. Pronto, ita hahu adição usa objeto sira. Hau fo uluk exemplo. Lapis ida, aumenta tang lapis ida, hamutuk rua. Agora, mai ita koko halo adição hamutuk. Hanoin hetang katak adição ne ita atu aumenta. Hotu-hotu foti. 50 ida, aumenta tang 50 ida, hamutuk rua. Agora, ita usa fali fatuk musan ida, aumenta tang fatuk ida, hamutuk rua. Kanuru ida, aumenta tang ida, hamutuk rua. Parabéns! Ohin ita ihaona 50 rua. Agora aumenta tang ida, hamutuk tolu. Sura hamutuk ida, rua, tolu. Fatuk musang ohin rua, aumenta tang ida, hamutuk tolu. Ida, rua, tolu. Nunemos, kanuru rua, aumenta tang ida, hamutuk tolu. Ida, rua, tolu. Parabéns! Alinsira belesura adição hohau. Atividade matemática toona nyarohan. Tuir mai, ita se assiste hamutuk animação husi grupo Centro Juvenil. Agora,
Mai ita aprende atividade tuir mai. Halo, Alinsira. Halo, Profesora. Boa tarde, Pak Imihotu. Boa tarde. Imihotu dia kale? Dia. Oke, matene close. Dia, ita tuhahu itania jogos coloca formas. Compreendeu naga sidau? Oke. Dia, matene close. Turfale, professora, bolo, fetosira, vai colocar formas ihanya fatin. Depois, professora bolo filafale, manesira vai coloca formas ihanya fatin. Beleza, galera? Beleza. Então, dia, atenção, professora sura Ida, Rua, Tolo. Fetosira mai coloca formas ihanya fatin. Lalais. Leste? Oke, bah. Poti fali. Lalais. Ida taka ihaninya. Ida taka Sara, taka ida taka ninya. Sara, mai hadiah fila fali. Hari di diek. Taka fali ihani fatin. Oke, matenek. Turfali, manisira. 1, 2, 3. Lalais, ida coloquei na fati. Passa limalai, parabéns vai Imihotu, matenek close. Parabéns Alinsira. Itania jogos remata ona, professora hato obrigado wain. Tuir mai ita barona lia menum furaksira molok fahemalu. Saya lebarik nebe hatene paciência. Fuhanoin ba ama apa sira katak ohin assistiona atividade oin iha programa lorong ohin nian. Nune, bele koko fale atividade sira ne ho oan sira. Alinsira, kita haluha. Prepara hela material hirak turmai. Surat tahang Ida, Kateri Ida, Masa matan 5. No fatuk musan 5. tambah ita seuza iha lorong abang. Alinsira, atu imila bele haluha, deham ba ama apa sira atu hare fila fali programa Mundo Labarik. iha kanal YouTube. Dia kalin sira. Itanya programa Mundo Labarik remata ona. Ita saya soru malu fali iha lorong abang. Obrigado, Bala.